بله ریشن لدیجی بنگهین هیزن حب پیمانم بالطایبة تیجی بنگهین هیزن امریکی دی ساده اسپیکرن. سدمین و دوباره ریش کرنا سر بنگهان لیکولی نرد کوربنده عربیه شروع کرنا سیاستین ایران ده مصطفى النعیمی حاتای میوانی منن سلاف بود که مصطفى کک مصطفى دیسا ایریش چما دست بکرن؟ مساء الخير. إيفار باش جبو و تماشاوان كردستان 24 بله بگومان گروپک جوان ميليشيات كل ودا آمادن هر وحال آلی امریکی جی لودا هزا كزيده هاتيكم كرن از کار بشم کاروان سربازی چو بالی دیرا زوری و بالی بنگهن امریکا و از کار بشم زوی کونیکو و کلگها عمر لودا لگندوار دیرا زوری کارم بشم آلی کاری سربازی در باسی وان هردو بنگهان دن لحاسه که جیل رمیلان خراب جیر لودا برانبر وی که ده هموج آلیه دنجی آلیه چمه فراته لودا هزن ایرانی لودا ملیشیات سر به ایرانی و کار بشم او ملیشیات سر محور ایرانی و کو ج آلیه عراقی در باسی سرسینور عراقی در باسی سونیری کرنا لبو کمال گلک جوین کرن لسر لاستن بلند لقال حزب الله اللبناني وهن فصلين جفيان هردو آليجي خو آماده کرن جبو شركي دبيجين نشانه ويك يكو قناغك دن هيا قناغك جبوكو و آرمانج کرنا وان بنگهان گلکی زیده ترببه بحثا نخشيا جغرافي بكن وكون دسانن بشك دسي امريكا ده وهزن ايراني ده جبلي ويكي هاد اسكارم بيجم فروكين شر ين امريكا ودرون امريكا جي لويد چاوديريا دوري دكن جبلي ويكي جي هزن امريكي لويد بردوام چاوديريا لفو تفكرا هزن ايراني او ميليشيات سرف دكن بو ويكي از دوي باوريه دمكو و ارمانج كرنا فان بنگها د چن روجين بيدجي زده ببه اف ارمانج والباشوري سوريا بن كيك مصطفى اف بروسيا هل بجارتنين سروكاتيا امريكا جي اگرك كو اف جروبين ميليشياتان جخوره درفتي دبينن دبي بروسيا ده ايريشين خوزيده تربكن از دوی باوری دمکو سیاست امریکا یا در و تایبت در برنا کریزان دل رجلات ناوین بتایبت نه گوهرتن اگر کی سروک امریکا جواره نه گوهرتن اف سیاست ایوی در و بران بر رجلات ناوین از دو بیشم کو اف ایریش مترسیه لسر اسایش نشتیمانی امریکا و امریکا جبر سوابه که جی بده چه وارد بزمینی به یعنی اسمانی به وکن دزان نها لبنگها تنف و عین اسد العراقي ورميلان خراب جير وكيلقاها كونيكو وعمر هموجنا امريكا هذا كزيدل ودا كوم كريا تبي آلافين سربازين مزن اف لفو تفقرا امريكا هن نشانه ويكي كوم مترسيها يا لويدا بري جبو لسر هزين امريكا سياستاوين ناي گوهرتن برانبري لسوريا تايبت رجلات ناوينجي وك از بيجم نها خطين روبروبون دنابرا هر دو آليان دنها برفره بويا وكون دزانن اتكارن بيجم او فصيلين مقاومة اسلامي کو ويب خوجي كونيكو كريا ارمانج دو 24 دمج ميران دو جاران كريا ارمانج لآلية دنجي العالية خاكا فلسطين جي لويدا جي فاصلين بنافي صار الله لويدا جي او جي ايريش انجام دانا بله كيك مصطفى يعني انه ها افيري شيء هاتنا كرن
تيجو تنكو ji deverên ku dibin kontrola rejima Sûriye û Îranê de her wiha dikare ku ji hin aliyên ku Rûsya jî kontrola wê li ser heye tên gelo ev metirsiyeke zêdetir peyda nake tu çawa de nirxîne هەگەر رووسیا پاراستنا van گروپê ser Îranê bi bike wê demê wê Amerîka serderieke din li gel Rûsya bike li gel vê bûyerê bike heger ez karim bêjim mûşek bigihên destê van grupan li Sûriyê wê serderiya Amerîka bê guhartin wek çawa li deryaya Sor او موشک گشتن دست حوثیان اف یک مترسیه لسر اولکاریه جیهانی بگشتی وکن دزانن پیوسته جبوکو روسیا دخوازه پشتوانی اوان بکه جبوکو فشار لسر امریکا و حوالبندن وی بکه وک چاوا امریکا پشتوانیا اوکرانیا دکه وکو برسوه که از دبیجم که نها روجلاتا ناوین بویا صندوقه که پسته جبو هر دو جمسران کار بیش روسیا و امریکا وانا هنها شر خو لکوید دکن شر خو لرجلات ناوین دکن کی زراره ویدن اف کوملگه هن کول ویده لوان ولاتا دجینه و زرار دگه هوان انها امریکا رجلات فرات صد و پنجی خالن سربازی لگندوار دیر زوری امریکا آوا کریه اف یک نشانه اوه که کو مترسین مزن بری و هنه و دبکو اف مترسی دمک نزیک ده بتاقه نها چپرین شرد نبره هر دو آلیان ده گلکی فره بونه امریکا ده برسوا وان ایریشان دمک نزیک بده گلو و اف گلو امریکا بآوائه کی تمام وان هزار وان ملیشیات هم بداوی بکن نه حتی افجی حتی هل بجارتین امریکا بريزل نعيمي انها مثلا قاباقو منو تشياوي خوانت لحنبري بنجها امريكي دوازدح موشكات نابيتن لي تيغوتن تم موشكل بنجهي بخوانكتنا لدردورا بنجهي كتنا و تو زرار زيان دناف بنجهي دا بيدا نكرنا قالوا بيكتي واتيكو او ناد خوازن بيعامكي بدنا امريكا يعني جي اف موشك ارمان جي خو نكارن بجيه بكن فرم از دوی باوریه دمکو آلی ایرانی دمکو تفلی کریزا سوریه بو همو پیامن سیاسی دریا کره ریاوان آلاوین سربازی امرازین سربازی کو دست ایرانی ده اف ایریش تنه پیامن کو ام نهال میدانی نه پیامان او کو ام میدانی نه دکارن شر امریکا جی بکن و ام دخوازم بکن بشک چارەسەریە بۆ کریزە سووریە ئیران دەبێژە ڕژیمە سووریە خەتە سۆرە لە پێشیاوی ئەڤەیە هەمووژی ji بۆ پاراستنا ڕژیمە سووریەیە تورکیەژی دخوازە vêyekê bike dixwaze di projeyê nû avakirina Sûriyê de be dixwaze ew jî amrazê xwe li ser erdê li vû tevgerê didê heta ku ew jî bêje ku ez li vê de amade me dixwazim di çareserkirina krîza Sûriyê de beşdarim. بله سپاس بۆ تێلێکۆلەرت کۆربەندە عەرەبیا شرۆڤەکردنا سیاسەتین ئیرانی ده مستەفا نەعیمیش هەتایی لەگەڵ